Jadi ni betaros ulun pang membawakan. Jadi motor lalu pinanya ni pang gurunya ulun sanang bebujuran. Jadi ni tak lupa kita berdoa bertaan. Mudahan ni pastinya guru nang sarumbungan, yaitu guru Yanur Asidin ni Bangaran. Mudahan Bang Sidin panjang umur sihat badan, mudahan juga Sidin selalu dalam lindungan, sehingga tuh di surga kita kawata kumpulan. Ilahi ulun besatop sudah kauyuhan. Allahumma sholli alaihi. Kabul. Ibu para ibu parakan. Ada. Takau ada yang takau. Ayo merapan duduk muka. Ya Rasul, ya Rasulullah, illahi Rabbi ya Rasulullah, Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Lalu berlanjut ulun membawa bamadihin ini yang pertama imbah bulan Ramadan, yaitu bulan Syawal imbah ni Lebaran. Jadi ini kami di Facebook sambil siaran, dan pastinya tak lupa menyapa bebuhan baik nang menonton di Facebook siaran atau anang menonton kasini nang tak kumpulan. Lalu nih sedikit ulun memberi himbauan buat nang jauh di kiri atau di kanan. Lamun nang di kanan orangnya pina banyak, ulun lihat tuh dudukan cuman pian duduk pamanai kajauhan, kasini pang kumpul tarpal diurakakan. Jadi nang tajauh kasini bakumpulan karena bemadihin kami membawakan. Jadi nih pang kami pulang menarusakan ngarannya bemadihin nang ini pangkasanian dari daerah Kalimantan Selatan. Mudahan budaya kita ada sampai hilang. Jadi nih bang kami terus membawakan nang mana nang jauh kasini pian baparakan. Kada usah ragu, kada usah supan. Jadi ini kami madihin memulai akan kurang lebih setengah 11 tadi memainakan. Hanya nih membuka bukan
pian. Jadi bematihin kami nih membawa, karena nih bang sudah ada perjanjian. Jadi nih sekali lagi memberi himbauan, agak senang taja oh jar ulun kesini tak kumpulan. Lalu tidak lupa ulun bang membawa akan, jadi malam ini ada manjulung sawiran. Bujure 5.000 tapi mangacak di tangan. Jadi bang duitnya dasar nyunyuk ampun pian. Lalu bang tak ingat langsung bang dalam pikiran, sebelum matiin ulun memulai akan ada sudah berjanji yaitu Pak Haji Suben. Ujar dengan kabar anak manjulung sawiran. Cuman bang sidinnya kan tak lihat lagi. Lalu nih bang dul langsung nih menyahotakan. Ujar tuh bang isok dilanjut pulang sawiran. Banyak terima kasih 5.000 ampun pian. Mudahan mangai pian panjang umur sehat badan. Mudahan tuh sasingot jual labet sarataan. Tak ada dengan lalu berlanjut ulun bang membawa akan, jadi nikmat dihin padahal tuh kadeda dahulu ditampilkan. Cuman bang tadi sudah ada pamandiran. Ujar insyaallah kaina baca ramah di sini ditampilkan. Jadi ini kami menyambut pancaramah akasini bang datang. Lalu kami matihin dahulu membawa akan, jadi tunang jauh akasini bakumpulan. Lalu tidak lupa ulun bang mau ucapakan banyak terima kasih khususnya nang lawan pian. Nang itu pastinya nang nih tuan rumah, nang sudah mengundang, nang nih memberi waktu lawan ulun menampilkan, membawa matihin pastinya kesenian. Jadi tidak lupa ulun bang melanjutkan pinanya bematihin kada kawa belewesan. Lantaran bang isok pulang Jerman nampilkan, lamun nyata lu lawas ulun juga kauyuhan. Mana dasar paloh ya itu kipas angin kadide disadiakan. Jadi baju ulun 2 lapis di dalam berwarna abang. Kepada amang lalu motor nang di hadapan, jangan terlalu banyak tonang berdirian. Jadi buat acil kesini bakumpul pian, cilai ada bangko sudah disadiakan. Jangan bang di situ cilai pian bedudukan, jelas kada terlihat kada kawa maminan duit pian. Mana jua cilai burit sampian, nang itu tak duduki beto ulun kasihan wan pian. Jadi tidak lupa ulun tang melanjutkan, adakah ini lagi pacang menambahiakan. Tinanya bang habis nginikin dalam kantongan, tetap terima kasih ulun bagai wantian. Jadi nikmatihin ulun bang menarusakan, sebelum matihin lanjut dahulu bertepuk tangan. bertepuk tangan lawan nasib. Lalu berlanjut ulun bang membawa
akan jadi nikmat dihin sudah 10 menit ini 15 menitan hen kada karasaan sudah memainkan lalu tidak lupa menyapa bebu hentian nang ada tuh di kiri atau ada di kanan nang lagi itu bed duduk di higa salon berdirian atau di muka nang pina bujangan nang di dalam kandang kawakah melihat ikam nang lagi mangamira itu pang ampah kasine lalu tidak lupa langsung ulun melanjuti tampulo betemuan dingai pada malam ini jadi tidak lupa langsung promosi lalu hendak menyambet ngaran ulun paribedi jadi ngaran ulun di sini Ahmad Rasidi bila saniman negara anang itu ngaran igi bilanya Abu Nawas adi ngai ngaran ibi lalu ni tampulo betamuan tuh di sini jadi tidak lupa hendak menyambet nomor HP baik nang mendengar penonton ada di FB jadi ini nomor ulun hendak menyambeti ini mulai awal pinanya 12 biji 0878 nomor ulun ma awale 1609 nomor ulun manangahe 99 lawan 29 cukup pang 12 biji abu atau penonton siaran ada di FB saumpama pian akad 7 lawan kami kawahaja nomor ulun hinta dinang dihubungi lalu nih belanjut matiin ulun di sini jadi Pak Haji lamun ulun menjumput dasar bujur tajauhi karena tuh pangpian menjulung tuh beduduk menjangkau tangalih pasti jadi 5.000 karena kipas angin langsung sidin ma ambili amun tata aja gitu lalu belanjut ulun bang bemadihinan jadi nih madihin kita bang behepalan akade pakai buku kadenang pakai catatan ingkas mana uyuh kadede dalam pikiran jelas ulun ampe madihin mengakhirakan jadi lamun kawan yunai bemadihinan bilenya tuh pandir jangan dinyaringakan kawan tuh mendengar lalu kade nyaman karena kawan madihin kade menghargai ikam ikam awan lalu berlanjut ulun ni bemadihinan jadi ni madihin kadepang tapi kawa meningau nang di hadapan lantaran tu sapale ada nang di kadep ulun lihat tu dudukan jadi cilai kami di sini membawa akan jadi ni pang ulun tampulo betamuan adakah pangantinnya nang isok di palaminan jadi pengantinnya kade suatu melihat lagi belum betamuan nang pastinya bang kita tampulo betamuan ada pang bangai ujar pengantinnya tuyat nang karodong hirang jadi lawan pengantin langsung aja dipadahi saumpama sudah kawin harus berbaktiwan laki bilenya pang laki saumpama datang begawi barang itu di kantor atau maiwak maringgi
Jadi tuh sampian harus taat lawan laki. Saumpama laki panat langsung kaina diuruti. Lalu nih urut malam ini ulun padehi. Karena topang pian belum pengalaman beisi. Sama ai juga ulun padahal masih bujang lagi. Cuman dengar kabar suah orang mamadahi. Para ya amon jadi pangulon lanjut aja malam ini adanya 50.000 jua bangai manampai. Lalu bangsa tumat madihin ulun buliki. Masalah tuh pangantin tadi belum tontong lagi. Jadi pangantin mulai mana tuhin tadi. Oh ulun pang ingatai mulai awal mauruti. Jadi nang maringgi bangai sudah liwat tadi. Nang jar ulun pian mauruti lawan lagi. Duet topang kakak nang ada di sini. Nang isok pajang kawin langsung ulun manasihati. Jadi pang maurut malam ini ulun lajari. Mulai di ujung rambut beturun pian kadehi. Lalu pang bawah pipi kanan pipi kiri. Bila tuntong sudah pipi kawah aja cipi kacipiki. Lalu pang turun tapi jangan maurut gigi. Lalu pang maurut sasar ampah kasine. Langsung kabehu kanan langsung kabehu kiri. Jadi pang kabewah pian tuh kapinggang tapi jangan digeritiki. Amun digeritiki gelianan kaina laki. Lalu pang kabewah pian ampah kapinggang langsung ke hari-hari. Maurut di situ lamun kawah hati-hati. Karena bisa bangun warisan arwah kai. arwah tadi Dan lo pangulon pulang hendak mah lanjuti. Sudah lawan tuh pangantin tadi mana si hati. Ngapain ini? Ini kayak gini duit 2 juta. Lalu Hamdan pulang anang hendak memberi. Tadi 50.000 silai sudah manampai. Bila ikam denai akad memberi. Langsung kita doakan mudahan cepat mati. dan cepat mati. Begamis Lalu pangulon pulang hendak melanjuti. Jadi munnya turun denai bujur tangalihi. Karena panggungnya niat denai pina tinggi. Oh mai jua bang dul jua umpat manampai. Bila lambat menjulong bang dulai lambat memberi. Ulun munnya turun licak gemis kain mana pas dasar bujur tangalihi. Karena munnya licak mana pas to sendiri. Hendak kai mana pas sudah ditapaskan bini. Cuman bang bininya pak ibu belum beisi. Dan tuh lawas benar madihin ulun akhiri. Wassalamualaikum kada betamuan lagi. Kada dapat sawiran, kada dapat sawiran. Hei, hei, harus Turun dah jejak tahi kucing situ saya piti. kada dapat sawiran. Sawiran banyak tuh. Sawiran banyak.
Jadi Bang Denai handakai aku turun itu langsung manunti cuman di paharangan kayak bebuhen kita ngini mun kawan ma ambil rasa kada harga diri jurang paham juga Denai itu mengerti jangan aor sibuk maung kayak akan gigi lalu belenjot amat dihin malam ini Denai munnya bang turun dasar jauh tangalih coba kasini aja amun niat tuh memberi jadi nih bang kita doakan lagi laluan mudahan manai pian salamatan tuh di jalan bilanya hendak berkah ayam dijulungi ya kan malah junya lalu berlanjut ulun bang bemadihinan ada 20.000 nih menampayakan ulun bang begemis tang walih turun-turunan jadi kasih nih aja pamanai sampian ngitulain sandal ulun tuh pakaian sandalnya ulun lihat dasar bujur kaget nalan minta jure mbak ngomong jangan bagi dua jadi bang ulun pulang hendak melanjuti bang dulai ngitu pangantin tuyat hendak memberi 50.000 tuyat sidin maunjei hakun naik bang turun tapi hakun lah manggeni namunnya bang hakun akasini diambil oh jadi nisan kenalan gini jadi adakah pak mau ini buruk tuh nanti buke gitu nah nanti buke ini kayak dapur kekanakan sandal gini nah emang gini lalu bang ulun pak ibu wei melanjuti anang ini bang pangantin cilai sudah memberi mana tadi pangantin belum nih mampu ya mau bisiki kawan bepanding kadang mau merinci kawan membisiki kawan bepat ada tadi sampai nggak jadi bang ulun lanjut aja malam ini ujar mamanya pangantin nang bebeju kuning awak nang saling begusan awak cupang sidin ujar orang sing mongkalan oh merayu mamanya pangantin gini jadi ini bang ulun lanjut aja malam ini pangantinnya bang cilai sudah kawa maminan duwe jadi pangantinnya dasar bang bunga sakali jaka kada pajang beleki bisa ulun mangau ini lalu berlanjut pulang ulun tuh di sini mana tadi duit bujur kahan tak mau bujukit kayak nama bergerakan kayak bergerakan bujur nah kayak itu berguguran lalu bang kita beremian tuh di sini wah 2000 terima kasih Allah malam Lailatul Qadar nih ini kawan bini aja dimatiin berlanjut pulang di sini tunggu 5.000 jadi nih bang ulun terus saja melanjuti aur 2.000 tunggal enang piana julungi cuman tuh tak banyak pada aur dikoti lah kasih tuh bang Denai aku hendak tuh ke panggung dasar panat tuh berdiri bilenya bepandir jangan bepara kasini Denai rasa bebe
kopi nanya belum besikat gigi. Lalu bang ulon pulang cilai lanjuti bilanya hendak bejepin coba nih pang di kawane. Jadi mun bejepin juga sambil dijulungi, mun nyadi kote taros bejupit ulon tabung oleh. Jadi nih belanjut aja madiin di sini. Bila lambat tuh menjulung kita kada behiranan lagi. Ada bedawan sampai mati kita. Jadi nih bang ulon lanjut aja malam ini. Ikam bepandir ngapa coba denai dinyaringi. Jadi ngini hamdan padahal umur tuha cuman pina belum bebine. Lantaran ujar hamdan ngini bujur wanas karena rancak mahantam binu al kadepi memberi. Mananya orangnya nomberi mananya? Orangnya nomberi mananya? Jadi al-kadepi bangai umpat memberi. Aku boleh kayak itu. Allah kayaknya ditawakan kawan. Jadi bang ulon madihin lanjut di sini. 50.000 ada nih pang belum lagi. Bilanya sudah dapat nyaman ampih tuh di sini. Mulut tampar. Jadi matiin ulun pang lanjut. Jadi nih tak lupa ulun pang lawan sampian. Pastinya nih ucap kami sakadar begayan, sakadar wantian menghibur di sini bertaan. Lalu tidak lupa ulun nih membawakan. Jadi nih gurunya ujar parak sampai ngasini bakumpul pian. Jadi tidak lupa ulun nih membawakan denai sadang naik itu menyimpan di tangan. Amun tuh bang bujur jueng itu duit hamdan paling itu duit denai itu Pak Haji Subene. Paribedilah Allah paribedilah. Jadi bang ulun dar saja melanjutkan. Jadi nih bang ulun pulang mendoakan dan meminta maaf kita sakadar begayaan. Jadi tidak lupa malam ini berdoa bertaan. Baik nang memberi tadi duit sawiran. Mudahan pang kita di sini sabarataan. Baik nang laki-laki atau nang babinian. Jadi nih berdoa ulun pang mau ucapakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berkat nih salawat kita sabarataan, panjang umur juga sehat. Mudahan rezeki berataan tambah meningkat. Ngapa usaha kita mudahan tuh berberkat. Mudahan pang kita berataan nih selamat dari nih dunia sampai kaina ke akhirat. Dan yang lebih penting kita berdoa berataan berkata di awal kita membaca salawat. Mudahan ini kita kaina dapat syafaat darilah baginda yaitu Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Mudahan kita kabul hajat. Amin. Kabul Hajat. Lalu matihin ulun betakun wan pian. Sadangkah bang dul ampih nyaman nih diakhirakan. Jadi nih pang ulun kadang-kadang ngarenjer pian. Jadi 20.000 ada lagi tuh di tangan. Amunnya pang lapah biar banyak di tangan. Tetap kada hendak lagi tuh manuntiakan. 50 tadi simpan nih.
Jadi berlanjut di sini pemadihinan. Jadi danlah kita sakadar begegayaan karena dimaklumi nang ini pemadihinan. Orangnya ketujuh begaya tapi begayawan kawan. Kada tuh ketujuh manggaya ibe binian. Wah, jadi lalu berlanjut di sini pemadihinan. Tadi ini dubang doa sudah pangulun tadi mau ucapakan pinanya madihin nang ini satu mat lagi ulun hendak panutupan lantaran guru ya nur ujar sudah di perjalanan. Mudahan pang kita di sini sabar taan, mudahan lawan sidin malam ini bertemuan. Jadi ini pang ulun tar saja membawakan. Jadi ini pang bangdul sudah ada memadahkan. Ujar bila sidin datang tuh kasini kikira bemadihin nyar di akhiri mensalah sidin datang akaina subuh bawa mati nah. Jadi ini bang ulun betakun pulang malam ini mensalah sidin datang bangai subuh hari timbul bematihin orangnya kadeden lagi. Mau ada menyahutinya lagi liwar. Jadi bemadihin ulun lanjut saurangan langsung aja di sini. Jadi tadi doa sudah kita ucapkan, pastinya tidak lupa doa gesan pangantin bertaan diaminakan. Karena pangantin ada manjulung sawiran salain dan manjulung jua tak kurihing tadi langsung di hadapan. Lalu pang tu denai ngalih kalau tu tabayang amun tabayang taros harau tabayang bini orang. Lalu bang kami terus saja mau ucapakan tadi tuan rumah ada memadahkan. Ini tuh pang khususnya keluarga pangantin nang dari Muara TW kami mau ucapakan. Itu bang pastinya mewakili sarumbungan, yaitu tidak lupa lawan pian selamat datang. Jadi tidak lupa pulang kami mendoakan mudahan pian boleh kaina salamatan. Jadi berlanjut ulun ni bemadihinan. Jadi tadi doa ada naik gesan pangantin belum diucapkan. Jadi ngini kita berdoa berataan saumpama ulun berdoa buhan pian maaminakan. Jadi ngini doa hendak pang mau ucapakan sebelum dimulai ampi holo bepandiran. Jadi cilai ulun saumpama bemadihin kawan asik bepandiran. Jelas rasa tersinggung di hati di perasaan, jakanya orang di luar tak jauh mandangarakan. Cilai ku kurang lebih kada langsung dipanglihatan, ngini kawan nang dihiga kada delalo perasaan. Hen aku pang curhat langsung tuman nimbak ikam marah bila sare kaina imbah madihinan paling gampang isok bisa kade berewe. Jadi ini bang kita sakadar begayaan cuman begaya kawan beheno bebujur. Jadi bang ulun tar saja melanjutakan
doa nih pengantin Yunaito diaminakan. Lalu kita berdoa di sini sabarataan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat nih salawat mudahan tuh pengantin panjang umur juga sehat. Mudahan pengantin panjang umur sehat badan. Mudahan rezeki pengantin pastinya dilancarkan. Ngapa usah pengantin diberi keberkahan. Mudahan pengantin selalu dalam lindungan Rohoi rahayu. Mudahan tuntung pandang. Mudahan pengantin menjadi keluarga sakinah dan mawaddah dan juga warahmah. Kami mendoakan mudahan nang laki pianto dikuatakan sehingga tahun kaina pian lakas bedian. Ada deh nyaring. Jadi Bang Ulun ini memberi himbauan. Tadi kesan pengantin sudah kami mendoakan. Lalu nih sedikit Ulun memberi himbauan. Saumpama guru Yanur Cilai sudah datang ujar kasini sampian. Nang di bawah pohon bejauh ke hadapan supaya mun berkisah tanyaman mani ngawakan. Alamunnya tuh dihiga si dinto kasihan. Jadi nih bang kami ini mamadahi lawan buhan pian itu nang ada di sini. Pian mamadahi tadi kaya manyariki bangai nyaring benar dikira si din ulun tole. Jadi nih belanjut aja matihin di sini. Jadi di bawah pohon saumpama guru datang balik kamu kasini. Istilah tupang kata lawan sidin nang hormati. Jadi matihin pulang ulun malanjuti. Bang Dul nih matihin ini lawas kah lagi. Hey, 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 hey. Lalu pengulun pulang melanjutakan. Jadi ini madihin sudah hendak penutupan kepada buhan pian. Sebelum bermadihin ulun pang mengakhirakan. Banyak minta maaf bila ada kesalahan lebih atau kurang ulun pang menampilkan. Mana nih pang ulun sakadar bagagayaan. Sakadar niat ulun menghibur sampian. Jadi tidak lupa ulun nih mau ucapakan ini sekali lagi sebelum penutupan. Banyak minta maaf minta rela bertaan. Saumpama tadi ulun bagaya kaliwatan. Jadi tidak lupa nih ulun menyabutakan. Pinanya bang sudah sidin parak sampai parak di perjalanan. Lalu sekali lagi dahulu bertepuk tangan. Alat tepuk tangan. Jadi matihin ulun kang membawa akan. Jadi nih pinanya cilai satu mat lagi hendak disatupakan. Tadi meminta maaf sudah lawan sampian. Jua bang berdoa tadi sudah bertaan. Jadi sambil mahadang di sini bang madihin ulun terus melanjutkan. Jadi tidak lupa
kita pulang memberi himbauan kepada tuan rumah, khususnya nang tuma undang. Bila imbah madihin jangan kada ingat nasi disediakan, karena ulun dadi kasini begegesakan sampai kada ingat di rumahin tadi makan. Jadi Bang Ulun di sini melanjutkan kayak ngapa tuh pinanya adakah sudah penglihatan. Jadi Bang kadede Bang Lulai bededeh tangan pinanya nih madihin lanjut nih ditarusakan. Lalu tidak lupa Ulun Bang mengucapkan ini Bang pastinya tampulo masih lebaran hanya 2 hari imbah nih lebaran. Lalu ini kami bertaan mau ucapkan khususnya sarumbungan yaitu Nurul Patah nang ini Bangaran. Lalu nih Bang kami mau ucapkan bertaan kepada nih penonton di Pinang siaran. Selamat kita selamat hari lebaran amin aidin wal faizin kami mau ucapkan. Jadi tidak lupa lawan kian kami ucapkan mudahan tahun ini kita tahun kaina pulang kawa betamuan amin ya rabbal alamin bertaan diaminakan Amin aminakan. Jadi Bang Ulun pulang hendak melanjuti. Jadi adakah Bang infonya di Padehi bilanya masih jauh sadangai sudah berhenti. Amun tak lalu lawas Bangai Ulun tak uyuhi jakani Bang Hamdan 50 manjulungi nang 50 tadi Bangai sudah disumpani. Jadi matihin pulang nih melanjutkan kurang lebih 5 menit lagi Bang membawa akan. Jadi 40 menit sudah nih matihin berjalan 20.000 pulang ada permintaan ujar matihin setengah jam dilanjutkan. Wah setengah jam gini lingo kawan nah jadi nah. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan banyak terima kasih nang ini diucapkan. Jadi jar gurunya sudah ditaluk labak lalu pulang pertanyaan taluk labak atau di muka atau sudah di perbatasan. Salah sidin lambat ada kucing tuh di jalan kayak ngapa kawan madihin nih tarusan. Lalu Bang berlanjut amat dihin rumah ranyau barangai nang apa aja nang dalam pikiran karena bemat dihin kita kada baku konsepan lantaran nih mendadak tadi diambil kawan. Lalu Bang Ulun pulang hendak melanjuti 60 Bang pengantin ada di muka sini. Jadi ini pengantin lanjut aja di Padehi. Jadi tidak lupa pulang nih Ulun sampai 3 buah motor tapi lain tadi asa tumpang iya denai sudah dalam hati berarti bematiin ajar kok ada lagi. Coba
betul bepada ada naik pasti supaya juga kawan madihin ampih nih terjadi. Jadi bemadihin lanjut kita malam ini tampolo nih pangantin masih ada di muka sini. Lalu pangantin pulang hendak dinasihati. Tadi nang pertama sudah berbaktiwan lagi, lalu nang kedua pulang hendak dibadahi. Saumpama topang pian sudah toba isi lagi, nang rajin bepupur wayah ini ditata beli. Jadi tupang pian itu tupang kae nang rajin beturis kaning bebi ya ada tapi kawa ditingawe. Lalu bila belake turis kaningnya digenali, barang ai genalnya kayak bila langit atau wanang bila ringgi, supaya pang melihat mulai jauh tanam pake. Lalu pang bepupur sampian behabang pipi jua beturis kaning jer ulun dinyanyarake. Lalu nikah situ aja ulun mama deh, karena seterusnya ada ingat lagi. Jadi matiin pulang ulun malanjutin ini kan pasti pulang hampir nih. Jadi bang ulon ini ada di badahi, ujar Yuni beong nang ini hendak bebini. Jadi lawan ikam langsung aja di badahi. Jadi Yunai bila ikam hendak tuh bebini, terutama cangkal Yunai ikam begewe. Bilenya mau warung jangan terlalu rancak lagi, supaya tahun kaina ikam sudah tobat bine. Jadi Mang Idris pulang langsung ditakoni, Yuni hendak bebini pian hendak menambah lagi. Ada mau di sini ada. Jadi bang ulun terus saja melanjuti masalah bemadihin cilai kami begayaan aja madihin di sini. Jadi 15 menit tadi mulai talok labak lawasnya sidin kasini. Jadi kada papa madihin ulun lanjuti, asal jangan kada ingat akaina di amplop. Lalu berlanjut ulun pang bemadihinan. Jadi ni madihin sakadar begegayaan, nyamanai tupang hamdan di muka sakadar tatawaan. Aku maka amdanai sambil memikirakan, jadi pina bebisik nang apa dipandirakan. Lalu tidak lupa ulun ni mau ucapakan, dahulu kesempian sekali lagi tepuk tangan nak minum. Tepuk tangan. Lalu pangulon cilai melanjutkan, pinanya sekali lagi hendak memberi himbauan kepada sempian di sini sabarataan. Saumpama tu gurunya sudah datang ke tujuan, nang mana nang jauh kasini bakumpulan. Jadi tidak lupa ulun bejauh sorangan, hendak nipang ulun di tengah tatarusan. Jadi tidak lupa ulun ni melanjutkan, jadi bemadihin ulun ni meneruskan, hendak malipat Allah tina ini duit sawiran. Nang apa bang ikam aja menyuruh kawan. Jadi nih bang ulun abang Odi sadiakan, jaka mulai ada gesan ulun kah? Buat taros juga.
Jadi Bang Ulon pulang melanjutakan membawa bemadihin ini langsung nih saurangan. Jadi Bang Talindung ulun cilai lawan pian lantaran nih Bang Bangko sudah disediakan pinanya bemadihin niku dihandak ampihan ilahi kadang-kadang ada hanya ilahi. Jadi Bang Ulon pulang nih melanjut terus cepat. Jadi Bang Ulon pulang nih melanjutakan. Nah ulun mulai bangko disediakan. Jadi nih tak lupa ulun pang mau ucapakan. Dan gak pinggir dulu Dan, gak pinggir dulu Dan. Ada kapok tausiahnya. Begisah lo kita. Dangdut seorang ada manggeni. Jadi Bang Ulon cilai melanjutakan abe duduk nih di bangko Bang Dulai rasa supan. Ayo hani sakali dahulu diputuakan sebelum nih gurunya ada tangga tujuan. Lalu naman dedah lawan abang di perjalanan. Abang nang bermasker juan nih menyapa pian. Mudahan pian boleh berataan salamatan. Jadi tak lupa ulun nih mau ucapakan banyak meminta rela sekali lagi lawan pian. Jadi cilai ulun sudah hendak berduduk di sini rasa supan karena Bang Bangai cuman duduk sauna di sini pulang begana. Jadi Bang Ulun ntar saja melanjutakan membawa bemadihin sudah nih parak ampihan. Jadi Bang Pinanya kira 5 menit lagi nih membawa akan sudah cilai parak amadihin nih sajaman kurang 5 menit saja nih menampilakan paksa kaina ampluknya Pak Haji Yai diganaliakan. Jangan amuk tunggal. Ini banyu ulun tadi kah? Mana banyu ulun tadi? Jadi Bang Ulon di sini melanjutakan. Jadi bematihin sakadar begegayaan buhennya lungak-lungak kada sabar mah ada ngiyakan. Aku nih Bang juga kada sabar hendak ampi. Jadi nih madihin ulun pang melanjutakan. Jadi tidak lupa memberi pulang sekali lagi nih himbauan. Gasan tadi acil sudahkah tobe elihan. Jadi cilai ini ujar nih gurunya sudah parak nih Bang sampai kasini ke tujuan. Mau diangkat-angkat ya saya. Tadi disuruh berduduk. Jadi nih Bang Ulun duduk aja di bawah ampih beduduk saurangan karena juga di sini diangkat kada karuan. Baik Bang di sini kada kawa menggisir kawan. Lalu cilai belanjut menyapa nah lawan pian. Gasan tupang acil keluarga nang pangantinan. Tampulo Bang kita cilai betamu lalu ngini pantun ulun hendak membawa akan. Jadi paman wasi acilai betukar kapak lawan rajin juga bergabung lawan wadahan. Mungkin malam ini kita hanya tak dapat mudahan panjang umur kaina kawa betamuan. Jadi Bang Ulun ntar saja membawa akan. Jadi aur jadi aja ulun enang disampaikan. Apabila juga enang jadi babujunan or jadi
Lalu Bang Ulun di sini membawakan jadi nikmatin kadada keterpaksaan karena bemadiin sudah ada nih harapan tadi tak kureh ampoknya digodoliakan. Lalu Bang Ulun terus membawakan di mana sudah sidinnya adakah infonya Yonai dia beriakan bilanya kadede pastinya kepastian bangai terus timbul labih nih sajeman jadi kada papa Ulun cilai bematiin di sini tatarusan asal jua pian hakun aja mendangarakan juga nih Bang Ulun alamunnya bukan pian maklum saberataan nang Ulun sampaikan kadede dikartiakan lantaran demadihin cilai behepalan jadi tidak lupa Ulun minta lawan pian harap tuh pastinya maklum saberataan jadi Bang pinanya gurunya sudah parah karena tuh lungak-lungakan amun orang mengerti lungak-lungakan nih jadi nih betaros Ulun Bang membawakan jadi motor lalu pinanya nih Bang gurunya Ulun sanang babujuran jadi nih tak lupa kita berdoa berataan mudahan nih pastinya guru nang sarumbungan yaitu guru Yanur Asidin nih Bangaran mudahan Bang Sidin panjang umur sihat badan mudahan juga Sidin selalu dalam lindungan sehingga tuh di surga kita kawata kumpulan ilahi Ulun besatop sudah kauyuhan Allahumma sholli alaihi. Kabul. Baparakan. Ada. Takaum ada yang takaum. Ayo merapan duduk muka. Langsung ini.